Dans le livre Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, arinha gati itara. Anaha benabu, naguahanya. Le agambutin numalali, aba melahu recuni bena nuba, nebeluruba lumong, aba meneigi luma, hou ligiame numa. Beti bulie igua ubou ago abaharinya gugriya miwandali ni bagari magua gili bugi unu midibade nalu Beti bulie igua ya ubou ago abaharinya gugriya nawiwandali ni bagari magua gili bungi hunu midibade nalu nira liya bungi ubo na denganya tebe nerbanigi abu adaranubah nebeluruba tidong banigi ni chuguba ibagaribo ni chuba darangi lebo darabe benanuba nira liya bungi obo na denganya tebe nel banigi abu adaranubah beluruba tidong banigi ni chuguba ibagaribo ni chuba darangi lebo darabe benanuba nira Beti bulie igua ya ubou ago abaharinya gugriya nawiwandali ni bagari magua gile bungi unu midibade nalu nira liya bungi ubo na denganya tebe nerbanigi abu adaranubah nebeluruba tidong banigi ni chuguba ibagaribo ni chuba darangi lebo darabe benanuba nira oh nira liya bungi ubo na denganya tebe nerbanigi abu adaranubah nebeluruba tidong banigi ni chuguba ibagaribo ni chuba darangi lebo darabe benanuba nira darabe benanuba agamba be lumalali bungiu darabe benanuba agamba be lagu arubungiu darabe benanuba darabe bena nira darabe benanuba nira darabe benanuba darabe benanuba